Belap Kuki channel Thusoh LAHCHOM ni ho zo se na bon on ni ko pa tu nun jong Vannoi Thusoh chom LAHCHOM ho ana be khom ki loi te United States gamsung Mississippi State sunga tornado ti chu chimpei hat ta anom zin mi som nilanga ta in ahin kho ana chan lo ta ven hi chule chen na in Simpson loin sit na ana tu ta na hi thing pungo jingjong abula kibot do abang jingin gari ho ki san jingjong thil jang khai cha bangin ale khup zove ativ na hi Mississippi gamsung adea rolling fork muna chimpei chu akho si de in asang do agi koi tui koi na water tank senjong ke ni ana so zove ativ na hi ichilai mun se se achun mi somleni in thina ana to vin hi thilsu ji in kigin ni kho chan chun Mississippi Alabama Tennessee munwa mihim sang somnile sang gup walin kolphmei wa anamu zo to povin hi ichilai muna mi pite chun chimpei chu achi sa kumsang ni somni lekhat kuma ana ami zakhat le som gup lekhanin thina ana to na ta chun ki bangin asayo na hi Russia ten tactical nuclear garment sa ane ho chu akom chawa gam Belarus gama akoi dingun ana phungdo ovin hi ichi Russian President Vladimir Putin tu phundo chu achi sa sangkhat jako somko kumke zawapat Moscow in nuclear garment sa ho gampama apan sa good now ama sapin a hinalizitin Russia thu hon ana so do ovin hi thilsu hi Russia le Western gamho ki ka ki het thim lo na adi a Ukraine chung thu zia ahong san le a nailam cha beidinga amlo to kilhona chalo na hi ane yo hi Vladimir Putin in United States in akiloi pi Western gam Europe gam hwa zong tactical nuclear garment cha hi kumizan ham khat masangapat ahin ko yo ahin hichi bunga chu Russia in zong non proliferation of nuclear weapon dan dungzuya international obligation ho so ke lova United States bol bunga ki bol hi an ti hi he thai khat chu tactical nuclear weapon agi ting le nuclear garment sa hat ta khupi le gam sung chan sumang zo pen ho khu hilovin galmuna galmi te pansa na tup namun galmun pansa namun ho agichi mun khat su simit le la zo na dinga specific gain sa kimang nuclear garment sa ho ki seina chu hi thusu in asai bena Belarus kamsunga tactical nuclear garment sa koina ding mun ho asim panu to kilhon in ahong lhung ding zun kipat lama simzo hiding a hi ativin hi hichilai muna he Russia in nuclear garment sa aputhe garsat lenna somwal nga anamun zong phat sot piapat hananai saw anahi Vladimir Putin in asai bena hichilai muna hin Iskander tactical missile system pi zong tolut na hitai anati na hi hichi missile hotsun nuclear garment cha chu apu theu zong hi Belarus gamhin NATO kiloi khom na hapang gam thum tisu Poland Lithuania chule Latvia to zong gamgi international border in akhanu hi thilsu ho to hin kimanin United States in chingthai te in don but na anani zuna hi United States senior officer khanin hichi thu achun Russia le Belarus in kumasala mapat ki hona anai patlhon ahitan Russia in nuclear garment sa ho gala manding wang gelhana anei nai poi ati na hi alangkhana thilsu to kimetsun international campaign to abolish nuclear weapon nuclear garment sa sumang na dinga panlahon ki gut na chu hatain demna anezun kin gon chu extremely dangerous escalation ahi ativin hi United Nations Nuclear Watchdog Chief Rafael Grossi na honglong ding hapta zawle Ukraine gamsunga Zaporizhia Nuclear Power Plant mun vathana anay ding ahi International Atomic Energy Agency website atuso anaso do dungzoyun Russia ten atawpha aman sao Zaporizhia Nuclear Power muna
hin nuclear safety le security to kimet hata abuina thei ti zat na thei ta aumin avel le Ukraine gamsunga radioactive le environmental to kimet na ti zat na khota asu theya to lana IAEA chief panna team hona mun hi vet hana anei gu novin aseun hi Rafael Grossi hin ichilai muna hi security zone sim do na dingin anase na hi Zaporizhia nuclear power plant mon hi European gamsunga dinga nuclear power plant lin pin hin rector gupta anei Ukraine gamsunga umahin hinla Russia le Ukraine hong kido panapat Russia sipaiten atau phajing na layo chu hi hitia chu phat sia amun le akom vela hi bom ki khum jinga ichu Ukraine gam kai sungsi a hi dea avela cheng hodinga ti zanum ta khat chu hi a hi ichi bom hi na chu Russia le Ukraine in kingo tona anei jinglon chu a hi Rafael Grossi in hichlai mun vil nahi ani vai chan na chu a hi tan phatmasa hanavila chu amuna hi IAEA permanent na umdana anavet suyo anahitai achi sa kumsang ni somni leni thalam la sunga Russia in amun halo masang chana chu Ukraine gam sunga kol phimeiwa zala somni chan anapi zo anahi Pope Francis in Roman Catholic homung sunga John Thanhoi sexual abuse to kimena achi sa kumsang ni somleko kuma older decree aniki bol sa chu khelna anei nahi ichi aki khel dan tha dung zuya ichi dan chun hobung sung mi ho se hilwa le Catholic hobung sunga lam kai ho jing jong a hup tha ding a hitai ichi dan ki tha bol chun Catholic hobung min ti chu reputation ven bit na dinga ki bol a hi akitin ichu ahong long ding thatun nisim khat ni khwapat chipi hi pai ding a hitai po min anasei dung zuin bit lauta mi pil hing chule chapung ho jinga dinga jong kingap na ding dat ta nei lo te ngole achung uwa bol sit na alhun na thei chu abeilami anati nahi hezi chun hobung lam kai zo se bishop chule hobung mi te hon hitabang dinmun ho chu i tu o e he no om le thut ding kiti chu ikin chiu a hi anati nahi gyalo thei khat chu achi sa pha na hitabang chon di lo na zia Catholic hobung hin min sitna phachom pi anato jingo chu nahi eja chu Pope Francis in ichen thulu nahi anei hi ekiti Indian opposition party chom hon kilong khat ta in gamsung vai hom Bharatiya Janata Party in gamsung democracy ki vai hom na su sit na ahilo le sumang na thejin achon ove ativin lunglai lo ki zot na zong anane zo nahi thilsu hi achi sani khwa opposition lam kai lobo het thaita Rahul Gandhi hi Indian Parliament lower house kon member of parliament ahi na chu disqualified hi sa ahi to lona ichito kimetna chu anaseyo hi het thei khat chu India gamsunga opposition lam kai hola a Rahul Gandhi hi prime minister Narendra Modi demnale pato di lo no ho tiango on ho chunga hangsana hangsam jingkhat chu hi hitija chu ruling party in Gandhi in BJP na to di lo aso sal jinga democracy achoi sanga chule constitution hu bit na ding le mi pi thanai na hu bit na om na dinga hangsan ta apan ala na ho su thip na dinga hitia hi achunga na ato hi tin opposition party hona seyo na hi alangkhana BJP langa hona seidung zuin freedom of speech ti mangcha a nam nim nung ho sumin sitna munim na thu seina anei naw chunga ngaidam ki thumna anei puwe etikin ovin hi opposition party hon vai homten institution ti chu court investigative agencies hozo se amaho changwain dan to kitu lowin amangcha ovin political opponent ho di nale daunan amangcha ovi etikin ovin hi thilsu to kimen in India gamsunga opposition party somnali te in government chunga Hetna Supreme Court na anayu to honin ahong longding hatun nisim nga ni khole athu hi hearing umding hi right groups hon aseidong zuyun
India gamsunga BJP ten athunei now state sungwa vai ahom sungu bahin mipi tu sei theina nilkal theina tisu freedom of expression hata in alasamin lungkim lo ki phinna nilkal na ki ti ho zo si amlo to bangcho hitai ativin hi chule democracy hata in compromise hitai ativin hi reporter Sans Frontier Hosei Dungzuin World Press Freedom Index a India rank zakhat le somnga lampia omtan hi ativin hi achi sa haptakal sunga Russia le Ukraine ki ka ki daw ni chu munchom chuma na umjong le alhangpin bakmut hupia ki daw na hi alang to gela akho pin le akul pina ala uto hanin Russia in hupi sunga ala zo te na dingun haten ana bolon Ukraine tian jong theitup swa anating zingowin hi Russia ten hupi chu ani ania anala naw chunga sot lowa hupi sung chu kisai ding khuncha an hi tan hi hinla tu din mun hin tin le ha thwa Ukraine ten panla na anana yo chu aga umdani na kilangta na hi amuna Ukraine commander in chief apangpan ana sei dongzuin galdin mun hi all jep septai atin chule Britain defense minister pun amuna hi Russia sipai ten hata lo sapna aneu to hlonin bakmun abulu nawjong adai tai ani tin hi ichi tu sei chu expert ho holdo dongzuin di dingin asayun Russia te hin sipai tampi achanwa alha sam seo hilovin garment sa len ho jengjong thlasam hiteding ovin asuido ovin hi chule Russia hin teng ho hla sam na jong anei ta vin hi hinla hichi agi sei ho zo se agin do lo na ding bangin Russian President Vladimir Putinin aung longding kumthum sunga Russia in teng sangkhat le jagup atha asimbe dingun anapung do ina hi alangkhana hichi agi sei phat kum sunga hi western gamhon jong Ukraine adinga teng hoita le changkangta zalile somlita api dingun kitipna ananei tha ki novine hi bakmun muna ki daw na hi achi sa ni kho ho akon ni khana somthuma kon somni chenin akim zo tai akitin hi tu din muna Russia te panla na hi abulwa apanowa kon ki vienna lamzo ala ta hidivin ta san thei ta thulut khat chuna se na hi geldo thei khat chu bakmun mun hi Donetsk Oblast gamkai sunga omahin Russia adinga mun poimo ta khat chu hi chule Donetsk hi achi sa kummasa a gamkai li Russia in referendum omsa ova Russia gam hitai tia aphon do lawa gamkai khat chu hi achi sa hlamul nisim sagi niapat khopi sunga Russia ten rocket missile chule pumpi huwa buluna hata ananewa na suge mo anahitai hichilai phana chu Ukraine sipai ten khopi chu ananu siwa hitan hi itia chu phat sot pi zawa Ukraine ten ananangla kinawahin hilai mun hi tu din mona kichuna kivet ha namun Ukraine gamsunga dinga ke ha kap to namun pin chu so do khat chu hitai achi sa misim ni khochun United States gamsung Pennsylvania muna RM Farmer Company chocolate factory mun asun thil hat ta khat anapo ki azin mini in thina anatuun mi ko ta ki hol mo in asunga na tong tampile factory to kinaya chi lewa le tampin ki su kha na anane yovin hi thil su chu West Reading Municipality Philadelphia akon kilometer zakhat wala gamla muna nilhangkai nidan nga vela chu anaso hi firefighter chule rescue worker hon na to na hatai na chila piovin kisu kha na ne hojong hospital mut na lhun vin hi hinla mi ko ho chu tu chanin holdo zona anei nai povin hi thilsu chunga khol chilna achi ha pivin hinla tu chan hin ipiji ham ti khol chin na he do na anei nai povin hi tusu apat napat achai na chan ngai ho zo si na chung chi owa ka ki pa naw ka hin phong ovi tusu tha imukit ka ovin na bonon mang phale chibei